Ngiza Nendaba wena Uza Nendlebe sanibonani ke bangani ubongiwe lo indlovukazi. Namhlanje ngizonixoxela ngestory nje sincane sifishane. Lesi story lesi sumbuzo kahle kahle. Umngani wethu ke la ungene la ku DM yami wathi ucela ngimxoxelele lesi story. Ucela ukuthi nimsize. So uthi umngani uthi ucela nimbonise ukuthi enze njani. So uthi umngani baba bangani nomngani wakhe uthi bezwana nje ngempela futhi besase ekhaya bezwana kakhulu. Uthi kodwa ke umngani lo omunye wakhe wasethola umsebenzi phesheya. Uthi ke abese asebenze phesheya. Uthi hayi abone ukuthi lo omunye umngani impilo yakhe ayinhle kahle ku eSouth Africa. Uthi abese ebhalela umngani wakhe ambuza athi ke mngani wami ngicela ungitshele bandla ukuthi uhambe kanjani ekhaya ushiye kanjani eSouth Africa ngoba nami ngixakekile la isimo sinzima manje ngifuna nami ukuthi ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngizama ukuthi ngithole umsebenzi ezweni la ukulona khona. Uthi umngani wakhe bekumuntu ebebekhuluma naye zonke insuku bebangani nje bezwana. Uthi kusukela lapho azange amphendule azange akhulume naye azange azasho lutho kuyena. Uthi wavele wamblutika nje wayishiya kanjalo imessage yakhe. Hayi ke uthi abone nje ukuthi okay kusho ukuthi umngane nami angeke angisize nangemblutika and manje ke abasakhulumi kanti baba abantu bebejwayela ukukhuluma amxoxele nokuthi kwenzekalani empilweni yakhe nje ba ehleli kwelinye ilizwe nje. Uthi hayi sihambe isikhathi azame lo sisi aqhushunuze athole umsebenzi kwelinye izwe. Nanga mpela mawuthola umsebenzi uthi amuve ahambe aye kulelo lizwe lelo hayi leli umngani wakhe kade sebenza kulona. Uthi kanti ngebhadi umngani wakhe uzophelelwa umsebenzi lo omunye abecele ukuthi amsize wangamsiza. Uthi aphelelwe umsebenzi asuke kuleli lizwe ade kulona kumele aphindele manje kuphi ekhaya. Uthi base ephindele ekhaya then kuthi ngelinye ilanga nje lo obecela usizo wangasizwa uthi useyasebenza ke yonke into sihamba kahle kena usekwelinye izwe naye. Uthi ngelinye ilanga uthola nje imessage ethi hawu unjani mngani nami. Uthi ngithule ngishokeke ukuthi and then lona ngophela ngagcina ukukhuluma naye emhlazane ngimcela ukuthi uhambe kanjani ukuyaphesheya ngicela ngisize nami ngifuna ukuhamba ngoba itshela imingothi ekhaya. Uthi hayi wamtshela ukuthi laphana la esebenza khona usaxoshwa and uyacela ukuthi akwazi ukuthi amsize amtholele umsebenzi naye ufuna ukuza kuleli lizwe kulona inkinga zakhe nje ziningi kakhulu so akazi ukuthi enze njani ngokuthi azama ukuthi eze kulelo lizwe. Ambuza ukuthi impilo yakulelo lizwe injani kahle kahle. Uthi bese ngiyamphendula ngithi hayi impilo yalana I right nje ngiyasebenza uNkulunkulu wagcine ngiphila umsebenzi. Abesethi uyacela ukuthi naye amsize bandla ucela uyazi ukuthi ngesikhathi yena ecela ukuthi amsize azange azamphendule but useyacela ukuthi amenzele ifavor ucela ukuthi amsize ukuze akwazi ukusuka la ngoba ikatile leziko kubo bayahlupheka. Uthi umbuzo kalo sisi guys ngimsize yini ngicela ukubuza kunina ngoba mina kufika ukuthi nje angimiyekele